Hello muntina namite hozo si lim na kahin nei kidon chule tuni ko Allah ne simsom ni lagi sang ni le som ni langa den jaw tusu zum zum ho phon do na nei kitaw hiti inside nowadays in bui pijing hezang misaw in kipalta in achi sani ho chun cycle le akim vela mi pi hodinga angai cha ultrasound machine community health center cycle khudin pe do na anne jene hi hitabong gamsunga dinga thilman tamta pi do na kin guna chun kukin pi cycle gam kai KUKI students organization cycle le CSO adang hozong anapangovi Dr. John Dupeng MO in charge CIC cyclein kipathu asaina galzo wapat infara medical facility ho agimang chatheitapun gamsumi pin hasan linta ituvin ultrasound khat kilana dingin kangpu pi ahilo le senapati idal jiwin sumtam ta isen nawbana nikotha tamta isyang jiwati tunia ileitola damona ki vetna thei hitabong michin mutheina lampi ehin jempiu hejang misaw lam kaina inside notice le hichi chodo am theina dinga sumle paya hung pho zo sichunga kipathu sangta anaphungi nahi hejang misaw director inside notice in mim khathin lo hi midang ho boina sula pi hi ahiati solution panding problem pan loading tizo mi pite le khangdo hotel khona anezin hichi michin pi do na kinai thi hi gamsumi pite boina solution apan na khara hi tin asai kidi nu naw chapang adia nawpom ho lampi nom lo puma mungam lata akal sun jingo puna nazala hichi hi hungki bol do ahiati cycle se staff zo se pacha na sangta apin Manipura Based Healthcare Center Award izom thalak kumthum anasa no hi ngailu na nei ta le kitata gamsumi pite kin abolji wahi mabana thasilowa panla jingding injong tilkho na anne jinahi kukin pi cycle gam kai lam kai hon gamsunga dinga angai chapen tunia akinei thehi gouruta ahin gamsumi pin pata iman cha diu dam theina ineina diu sule medical staff ho pata ito so diwa hitia tilkho na aneina bana mi pi tenjong inside no ni sunga nasata in kipathu anapungo vinahi he theding khachu community health center cycle hin cycle gam kai mi bo healthcare service api hilovin okule kamjong langa emi ho chanjong service api tha hi hitija hitabong mancha poi mota nei hi gamsung ne mi pia dinga gouluta hi Manipur Chief Minister Masa and Biren Singin tulai din monle mabana khangtha hoding gel khona zala panla le togun ke boljo si mi piten ahin hepan tawitin achi sani khojun kin gun kha ke man khada asji Kunthozam Assembly Constituency MLA Dr. Sapam Ranjan Chenaina Atmanirbhar Bharat Sankar Abhijan Vidhan Sabha Sammelan ke tikin gun ke manachun BJP Manipur Pradesh President Esalda BJP MLA Phabemle Milham Tampia Pangofin Aza khalle somnil sagi channa Prime Minister Narendra Modi man ke baat angai khomovinahi Man ke baat angai lazo uchun and Biren Singin achi sa mini simtum sani le somne tumku ma ke pachun mi tampin hasal gan thei sangta ahin tu tawin aji to ke khan ahi lole acha to ke khan ahi lole asu bi to ke khan jong tampi umuviati India Constitution na phatsa dungzui chun gale turum jong le Lok Sabha election anaki bolin hichilaita chu mi pite hoichu adi hiza hoichu alhemti asal kalai to anahiati ahin la BJP candidate pan Lok Sabha election achun kumdang sangin vote tampi amuin ahin la party neucha khalanin mi pite lungthim akai luruwa election anjo wahi tin asji amo hi mi pite ngailu ahi povetin and Biren Singchon asai kiri hichi party ti chu Congress in IDP hodingin togon ahi lole welfare na to tampi gongdingin kitip na annezin amho candidate pa ahong kai dole IDPS ho ache namunova ki kinungle sa dinga hi tinjo asai ovetin and Biren Singchon asai kiri to candidate hung kai do MP pa jong kum khalhing ahitan ama pa hin IDP hodinga ibi pachum thil abolo khata M3 thudo aboli Congress Party akuna hung kai do MP pan tulbung agazonin ahin la security hoilu dan ngo pumin ahung kinung le kidin abani pi abol bem tin asai kiri
lungthing sel le hang santa aga chi pole ipidinga tulbung chanbe chu aga pha thelo ding hamati hitia politics lampanga minphat ki holsa nga akoi koi josi thakara solution khar hol da pha hitalo hamtin mipi telung thim akai kidi government masapa Congressun Indo-Myanmar border fencing anagyan bidhanlang FMR analodo hanlang sule ILPS anachi sa hanlang sule dandi lawa manipula hunglud ho pate anache kule to ipidinga hichen geja buina su ding hamtin NPN singsun asai kidi to hi manipula meitei majority ho hi phacham khajole minority ahung kyum ding hetan apalo ahilo le asilai BJP kingo ching hi kipom thailo ding hi ati tu chung galatul nasat lai ta jongchun BJP MLA ho chennai in phabem anake buluin politics lampanga minphat ke holna anamang jong aumda pu ati kidi dandi lawa gamsung hunglut ho BJP government in nungsol ding ke bui pijing ahin itina ma jong le dandi lawa gamsung hunglun ho wang kichen salo ding a hiati Congress party hin manipula president rule sa te na dinga nge na nasta ananei dung zuyowa hongke ko hin hi Congress party Lok Sabha election manifesto azong panga hiati tu hin Congress te hin manipula president rule sangin popular government jo ki koitele tin hatai na seizing ovi IDPS ho ache na umuna nungtha ding hi government in abui pilai ta hin Union Home Minister Amit Shah jong KUKI Nagale meite ho to akya ulai ta hi atin Haimi loading khachu Manipula ILP hinchi sa jong koidang hilova BJP ma hin Manipur vengbi joding hi BJP tailo party dang khacha ompoitin NBN singchun asai kidi BJP omlaisia Manipur integrity le territorial boundary ki suke loading hin hichina dingin BJP in community josi akya coaching yati Manipula community josin NRC chi sa ding adai sa uhin Kukin pijing in jong hichi NRC ato sandan anapung do khatayati kingo na sun BJP MLA papapanan karam siam haikham dingu konthozam ranjan ke hichi bomsa sanasam prem chandra sapam kunsukeshwar le thangjam arun kumar hojong apango vinahi birenin Congress sarkarin anabolo jolo tilchum chum BJP sarkarin abol do ahi titu asaina chun kundrapam MLA THUSOH LAHKHOM birin thu seichu BJP sarkar vai hopna meite ho kumni lang Manipur Phaicham district akhal thailo hi asaina hamtin donbutna anabolin hi infarakin gun khana holimna chun Lokeswarin Manipula BJP in sarkar sim nading MLA mi phe anei wangovin asim do theipowi Manipur gamsung boi laita Manipur Chief Minister Lui and Biren Singin BJP sarkarin Congress sarkarin anabol do jolo thilchum chum abol do etichu wangsirum ta ahi Manipur gamsung boija Manipur ven bit nadinga thar anapana panala meiti volunteer ho ven bit nadinga dan simdinga Manipur Congress in sarkar ko mangi na anni hi hinla sarkar sima pang MLA hon anangai salo hiati Manipur sarkarin village volunteer ho mading to ko anei jingjong anga dingin Lokeswarin nge na anezine hi Kangpopia Superintendent of Police sunga khutgilhana thilsu Churachandpura MSPDCL natong ho kibo anale online na Churachandpur additional SP gina kibo na chunga Manipur sarkari nima abol puitin demna jang abol kidi Lokeswarin asai bena chun Manipur sarkarin Manipula Thinghang district hoa danchi pilowa Phaicham sung ho bowa dan khota achi pijong anga dinga hitin asai na hi Manipur MP Bimula Koizamin jong konthozam awang lekaya kingun khana aholim na chun birindu seichu donput na annein Manipula BJP hon keho khom na ding phal hin go ngohan lang NRC illegal immigrant kani leke bolle drugs ho sei khomuti tin anasei na hi hijikeu chu hilowa tu chana highway ki jot thailo galke pana anglo kuki war get chu coin an halham sepei umna sa iti mi ki thatu na thilsu ho anom theham ti ho sei khomuti tin birin thu sei don bunna ananei na hi kimel mulowa galapat sa ki dem ki sei sit bol sangin BJP in keho khom na ding hin gong han aji juken masanga keho khom ding tip na kan nei sa hin angai sa lo hi yam tia BJP ten keho khom na ding phat ahin gun ngam lo wa hi le ken ka gun ki dinga hi tin bimolin anasei na hi
Informative Kriya Atha Akisa Achisa September Nisim Somna Thumni Khwa Prime Minister Modi in Hondo na Anne Civil Secretary le Manipur Police Headquarter Tha Achun Sarkar na Tongho Akichun Lut Pantawi Akiti Babu Para Ul Secretary na Home Department Tezong Manipur Kriya Office ta Alu Pantawi Tinjong Akisain Tulut ki Mudanin Manipur Chief Secretary Pan Civil Secretary Tha Office na to apanta Akiti Hinla tu penahin Chief Secretary pa office hi alui pa zong akyong lai tin akisay na hi Manipur Police Headquarter Police Section khan khat zong Manipur Kriya Headquarter tha akichun lu tawin tukum sunga abon chawa kichun lu ding ta sana hi tin thulut akemoi Civil Secretary chu sangni le som kuma crore janga le som thum le ge lu dinga anaki sapana hin Police Headquarter chu hi le crore jakha la khat lu dinga anaki sa hi Janijun Thanlon le Parbunga Tipaimuk Block Congress Committee Simphat na ding in Thanlon Block Congress Committee Workers Meeting Lolhingten Akimang Chai Nahi Kingun chu AICC Secretary chule In charge of Manipur Zong Hi Christopher Tilagle Timanga Waipe Working President MPCC Zakil Hussain MPCC Minority Department Chairman Onminla Hokib MPYCC Vice President Chongbek DCC President le DCC General Secretary Richard Larson Lin Marho Vice Inanoya Kibolahi Hichachun District Congress Committee Executive Member Ho Block Lam Kai Ho le Thanlon Sule Tipaimuk area dinga Party Worker Honzong Panalawi Akeu khom na ubidoi pensu organization su ha ding grassroots level akuna kipat ding chule Party Worker ho tilkho to goma ahung ding politics so keseya togon ki nei ho phatia hil thim ding ti chahi Aji sa October nisim som nilangani huchun Assam Rifle le Directorate of Revenue Intelligence DRI hon Mizoram gam Ronlang Champaya Godang Khada Danina Pallo First Star King Size Cigarette Kesom Guble Dangka Crore 9.53 Manding Kuachang Beksang Khala Jangale Som Guble Li Anamando Ovenahi Akimando Til Kuhochu Achung Tu Hulchil Beddingin Custom Preventive for Champaya Atha Lutawi Operation Dangkadin Assam Rifle Maman Mizoram Zohothar Iron Bridge Akunin 27.50 kg agi Melo Anamando Kirovi Akimando Melo Hozong Zohothar Police Department Hudin Achung Tu Hulchil na Liding in Anatha Lutawi tin Officer Tutul Khatsun Asasi Kumdang danga anabol jingbangovin Assam Rifle Hon tu chung sangsun Assam Rifle Civic Action Program noizin Nondi District Birin Baptist Academy kai Simlai Ho National Integration Tour NIT abol piovin Hichiachun India President Draupadi Murmu to achisa October nisim somni lgobni hochun akimuto vinahi Hichi program chu Rashtrapati Bhawana kipanahin Simlai Hon India President no kimupiding chu hatan anathano piuvi Pachom Khadzen Akihowin President Nunjong Simlai Ho Agun Chuna Diu Head na chi na hata Akihol Diu Chule Mabana to latham ho Lolhinte na dinga angai chakalbi ho asaipi Amata Jong Insung Vai Chatale Nailogan the Insunga Hungkundo a Hichan Gate Dinmun Amuthe hi Ipizal Hamtin Simlai Ho to the Abolin hi Pachom Kharakyo Chun Simlai Hon Rashtrapati Bhawan Muntin Valhana Aganayovin Building Kisim Dan Ho Hoi Asa Theidanule Avat Nom Theidano Asezvi India le China ke ka kumli verset kilungnu moto zile thildang danga lunggel ki balo na anom zawin achi sanikwa ki pachun Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata ki parin China mainland Gongzhou lungdingin vanleng masapen jingka lang ni den somvel chun analeng do taitin officer othulut khatsun asizinahi aleng do vanleng chu Indigo A320 nyawahin passenger jakhale somsi yilguwa poi Kolkata kuna China million chen direct flight anomahin coronavirus le Ladakh border ki buinazia phatsom khat heji flight chu anaki suhai hi alang-langa development ho akyo tu dung suyoba direct Indigo flight hi Kolkata ki pat China chan ge nesia buina umlowa hongleng panding hetai
Hichito kilanin airport ceremony nyaucha ane zovin ceremonial lem harna le gamte ni ki team tu na omjing theina dingin passenger khat kendra an hal sovin hi hichi ceremony achun NSCBI Airport Director PRB Uriale Airport Authority of India AAI le Indigo Airline akun officer phobjong apangvi tulai ta hungke pando direct route hin gamte ni ka sum korveina le tourism lampong ai ki thupi se bo hilewa ki gui job na jong ahin su hoi bedding a hi atin hitia ki team tu na hi aum jing ding ata sandan jong asiji Thadolam kai Michael lam zathang thado infarkopi achen kal lagat alingtai milham ho hinga Manipur sunga chamna umtai ti vetsa na dinga ka bola hitin Michael lam zathang thado chun asiji Michael lam zathang thado infarkopi achen na inchun achi sa mi sangni le somne thum buina chu anakya halha chule churachan pula hain jong achi sa kum sangni le somne lia chu mi pi hon an halha ki dehi thuso lahkhom haulim abol na chun mi kim kha chule kiloi khom na khan khadin ama ma lung tu mol so na dinga jalinam ki ka ki ho na sa jengova chule agal jam internally displaced people ho jong hain lamova akile dio akhamova agi wa hiati Michael lam zathang chun apong min Haukip amina amanta alo dan zong asi na hi chule thado try ma ki he mi pi hon apong mino thado a ki khel na ding togon a ki pantai hinla phat wang lut mai thi a hi ati ningol cha ko ba ki man na zong chun local club khat kin kun na Michael am zathang thado chun panjong agalai na hi Tuni ko October ni simsom niligi sang nila som nilanga pan electoral rule patia vachil na special intensive revision SIR togon hi state le union territory som na ni ho ki bol pandinga hitai tin jani chun election commission of India isya in pundo na anezi SIR hopni chana ki bol na ding state le UT som na ni ho chu Andaman le Nicobar Island Goa Pondicherry Chhattisgarh Gujarat Kerala Madhya Pradesh Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu le Lakshadweep hiwi, HST le UT hoa, voter hoa ding tuni hoa pan, enumeration form kipi panthei ding hitai. Assam gama electoral rule revision bona ding phat atumbia phondo na kinai ding hitin, ECI chun assassin hi. Assam gama hi khove, sang nile som nilgupti, assembly election ding wanga, SIR bona ding phondo na nai lo hi. Kim Department of Trade and Commerce to Gonanoiza ahung lungding October ni simsom ni lakule somthum la khatchen ni khutum sunga kingwai cho kite na dinga hi hechini khole hin pupa lamwe nom tata lamhin cultural research center makaina noiza music le track zawlo hila pupa lam howe cha na jong dinga hi hechini khwa culture su bolding ho cha hi le KSOCC pu college unit Arwen Academy Saint Mary High Secondary Oracle College ho heading ho hi hechini khole hin thinglang pa khut thim thil hoi ta chule thinglang pa bule me ho jong ki zo ding a hi hechini khwa hi nami pi te zo si hungla su ke dinga tim na le het sa na hung ki ne jine hi jani jingka mata ko na kolkam sunga KUKI kho lalima PDF lang ho pansana Myanmar junta army le akithopi meilheiting noi pisu thi hon ahin bulu chu nilha lang 4:30 pm chanin jong thalgin athip nai puitin thulut akimona hi thulu chun asai bena jani jingka junta sepi ho lalim ahin no khum peru chun PDF lang ho neding an tha le apang mini anamanovin amani chu atha tawiatin hinla ki kaptu na athip nai lojin alung lon la do ahinai puati chele tu chanin lalim khosunga PDF lang ho daten apong jingun junta le ki to pi ho chu lalim khona ti chu India border sai hawin muna apan sawin ki kapu na sta na jing na lajin tu chanin PDF hole junta langa aki sukha athia mangthu hechin ahinai puitin jong asisi Jani khujun kumni hinna Lemhong Area Churches Prayer Fellowship CLPF P Molding Christian Church KCC muna lopi ten manana hitai achisa kumsani le somni thum October nisim somni le segi meitei gal au ma kun hung ki phudo hi
Sam number zakhala som thumna thum chang khat ke pum khat ding ti thupi mangcha thasia an ngol tauna anaki chi pi jingchu jani kumni alinna anamangona hi jani October nisim som ni rasagi sang ni som ni langa jinglam nidan girapat sun kim 12:30 chen kimancha khomna anne juna hi speaker in pasu thangson to thang chairman LSCLPF apangin vai hom tain pumangcha mohoi hobung secretary apangin hi lalam kaijin kesian nuti apangin phajo sil handona pastor paukai hengjang baptist church in anizin pastor H Robert secretary LSCLPF in condolence service alam kain aum talo upatong khai NC5 geldonale LSCLPF executive member kharin adala nawa lunghem pina anenjuna hi limnala gulhang luncha pi molding in anin limna thu sei upa thangnei lam vice chairman LSCLPF in anizin kinod address upatong new treasurer LSCLPF in anezi nesira tulo mol handona pastor mangboy CCCL in anizin taunolam kaijin pastor thangtin lun isia pastor in anizin wachoila sana YCO Elsaron phain anizin tilkhona lakwa kun pu se kho in aholimna anizin LAPC kun palu neimang vice chairman in anizin wachoila sana PWF L Mission Vang in anizin hi secretary report pastor H Robert LSCLPF in anizin chuzovin wachoila sa KCK khunhuin anizin ke pathu seina palunlam lemkhong executive member in anizin phatsaita na upa kamkhulin executive member in anizin kingon chu lolhing ten chayana hi tuni khwadi nga THUSOH LAHKHOM sum pondo na I nei theu hi chen chu hitanti